وقن كان يوبلو مالتي عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو ودبي ودب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحكناني ولو ممكن وتر قداسن وانا وانت استوتات حزالكم متينا لنا سامو داتانا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم لايك بمقبار تما نبز مدبنا كتساتفون كتحقزون نتروع كزي خي وسدنا نبتنا يلومي زلو كونتات كنسقرينا. Let's start here. Donald Trump says Iran is militarily obliterated and Tehran is begging to make a deal. But Iran's foreign minister again denies talks are happening, saying his country has no intention of negotiating with the US. The Iranian military releases new footage of drones being launched at Israel and the Gulf as 2 people are killed in Abu Dhabi by falling debris from an intercepted missile. Among the missiles launched at Israel, one does get through the air defences, striking the central city of Kafr Qasem. And new footage verified by the BBC appears to show the moment an Iranian short-range missile narrowly misses a US fighter jet in the skies over southeastern Iran. Donald Trump says كم ريزلنا أمونغو إيران دونالد ترامب زكاية جلو كينات برقص أمونغو أمريكان إيران كنبلاين خلينا أمونغو دونالد ترامب إيران كمدما نتنياهون إيران زكاية جلو كيناتنا نرزلنا مغنياتو كام معلتنا معلتي دونالد ترامب ناي عقل صبت ناتو قلت إنه خوني متصالو عقل صبت ناي كوينات أجا ناي تكوينات عقل صبت حيزوا خمزلو مواصع سين الله كمزلو أبزع حجز لنا هذا الرجال كوينا كنري خلنا مبزعته تكاردتات أبيدي يلن دونالد ترامب بوحد دارجة أمارات إتاتا بزي بلو نابي قلتو كخيط كمزدلو زلو ولا حد زفلت أول سبي يلن سلازي ناي بحكي أبتدى الرجال ناي كونفيجناتي كمزلون إلا تعسران شو عتن لومي إذا فيديو تقبرو زلا عربي إلا تعسران شو عتن ورح سلسة عسران شدشتاني من البات إلا تعسران شو متن قدام سلازخون قدام سنبت رايكا سلز قبر كوينات دبدابن أبزن قدام سنبت دمت أزلوا كن رأينا أنت عن سقم تكوس تقول دونالد ترامب مغني هاتو ستاك ماركت لو دعسو شعوية تمكسقاسات ناتو هذا كابتزب لو زلوا دما زيو let's listen بكل ما نقدر تزرب زلوا نسيو several options that could result in heavy U.S. casualties. It's a heavy sentence to say, but that's the reality. And according to Axios, on top of invading Kharg Island, a move that Trump, of course, we've pointed out, has talked about since 1988, the Pentagon is also drawing up scenarios that involve military action on several other Iranian islands. Those islands key to Iran's oil production, as well as control over the Strait of Hormuz itself. Axios is now reporting. كم رياز لنا حركة بزح زرب اللزلو قداي انتاي كجبر يخل خون تنسراوي سديد وانزلو سي انتاي كجبر لني يخل انتاي سقم تكوز دلو يخل نزبل قال دسيتات ناي إيران كوست كفتن كم زخل يوم زنقر زلو دارقا مبزعتو أبكم يوم زعل بزلو مغنياتو حمش شدش maybe أصرت شح سراويت حس كامت إخا وتدرت حس كامت إخا إيران كتوران كتقوا سرانا يتخلني إخا سلزي تون كوخ جبر زخل أي بوتا زيادة يحزخون نيت دسيت كحز كفتن يخل خون ترايك بهال زغل مبر من إيران كورريو وينفلوي نجار كجبريو نزبل زخوني يكون قمت زبايا لان بقمت علو بوغن إيران تي كما تصوم زخل فتنا نكال كجبرو وزخلو وسانتات ويكال كجبرو وزخلو علامات زيادة مرة قدكم زخون اللو من ويزخون يكون كجبرو وز حسبون تلوهم صبغ زخون مغنيات كبهم كم زخلي زنقار جلو سلازي دونالد ترامب نفسه كف زحلفت معلتي نشجرو أزيا تقادو دولي أزلا he must find an exit كابز كوينات زي أوفرام زبال بقلا من قد غيرو مهدمك كذا للو موتسي كابز كوينات زكرك بالو يم زولو زلو كله تاب سركل زلو نزيا زربازيا بدحر مقارجة ينقروا له بجكا تومنا إسرائيل حيلتات تومنا إسرائيل أجندا زلو ما بتناتو من قص زلو أتصل زلو زلو سميم مغنياتو إسرائيل بواقع ناي أمريكا أجندا كتسالة تدل هاجر سلزقونت هذا كابتي أبزو فيديو نريد لهم دماء نسيو سلزي توم أمريكاويان بفلاي دماء تماغا زبحال دارجا كاب دونالد ترامب تسفى غريتي كنبل نخل أبزو سمعوا محجي تزاربا زلو كسعكن دي
listen to this. The ground troops section, let's go ahead and put this up here on the screen. Some breaking news here from Barak Ravid, who is, of course, a White House scribe. Could it all be posturing? Certainly could, but we should take it seriously. He says the Pentagon is preparing for a massive, quote, final blow of the Iran war. I have never heard that word before in history, have I? Usually it accompanies a massive invasion that doesn't work out. It has to lead to another final blow. And just this time, it will break the enemy. The Pentagon is developing military options for the final blow. A dramatic military escalation will grow more likely if no progress is made. እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይቲ ስጉምቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኣብኡ በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ወይ እውን ናይ መሬት ኩናት ክገብሩ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ እዚ ኣክሲዮስ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ሓበሬታ ብመንገዶም እዩ ዝወፅእ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ወረድ ወፁ የተግብሮም እዩ ዋላ እኳ ግዜ ይወስድ ክኸውን እምበር ይትግበር እዮም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝንሪኦ ዝንፈልጦ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ምስጢር ዓቂቡ ንክኸይድ ማራ ሽግር ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብቲ ቁ ዘለዉ ናይ ድራማ ሰባት እዮም እቲ ምስጢር ንክዕቀብ ቁሩብ ክብድ ዝበለ እዩ ምናልባት ናይ 0 ሰዓት መዓስ ኢኻ ክትፈልጥ ዘይትኽእል እምበር እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ኩነታት ናቶም ዝተፈልጠ እዩ ስለዚ ብኣሜሪካውያን ናይ ብሓቂ እዚ ኩናት እዚ ዝተፀየንዎን ዝስከፍሉን ዘለዉ ኩናት እዩ ግን ብርግፅ ናብቲ ኩናት እትከኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ነዚ ከምዚ ኢሉ በዚ እናተዛረበ ከሎ ድማ ኣብ ትዊተር ድማ ፅሒፍ ኣሎ ባሻይ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ መስለኩም as per Iranian government request please let this statement serve to represent that I am pausing the period of energy plant destruction by 10 days by 10 days to Monday April 6 2026 8 p.m. ይብላሉ Eastern time. Talks are going and despite እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ታናይ 5 መዓልቲ ገይርዋ ዝነበረ ገደብ ስለተወደት ዓርቢ ዕለት 27 እያ ትውዳእ ስለዚ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዘለዎ ሕጂ ድማ ብ10 መዓልቲ ኣንብሕዮ ኣለኹ እቲ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ናይ ኢራን ካርሞ ዝሓሰብኩ እቲ ምክንያት ድማ ኢራናውያን ስለ ዝለመኑን እዩ ይብላሉ ኢራናውያን ድማ ምስ ዘረባ የብልና ንዘራረቡን የለናን ይብሉ ስለዚ ይዘራረብ ስለ ዘለኹ ሚድያ ዝብለኩም ወይ ካቶም ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዝብልኩም ዘሎ ፌክ ኒውስ ኣይትስምዑ ኣነ የተሓቂ ዝዛረብ ዘለኹ ብምባል ክዛረብ ይጥፍትን ዘሎ again ደጋጊሞም ዶናልድ ትራምፕ ኣከመይ ዝበለ ራዕዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነፍሲ ይገልፅ ኣሎ እንታይ ስከኢሎም ኣብ ዝውፅኦም ነይሮም ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ዝነበረ ትራምፕ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኢሉ we are going to bomb your ናብ ኢራን ደው ኢሉ ማለት እዩ ብሓንጎሉ ማለት እዩ we are going to bomb your energy facility if you don't open the Strait of Hormuz in 2 days ኢሉ ኣክልተ መዓልቲ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንተዘይከፊትኩሞ ክንሃርመኩም ኢና ኢሎሞ كيد بعلها تفلت مزبلو اوكي حمشه معلتي بكم الله حراي لهم كيد بعلها تفلت مزبلو واش عدما اوكي 10 معلتي بكم الله لا 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 ايران we don't ask for anything if off try يمزبلو زلو laughing stock يبلو مسحق خوينو لدونالد ترامب مسحق ግን ሕፍረት ስክፍታ ዘይብሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ዝሓፍርን ዝስከፍን ሰብ ስለ ዘይኮነ ፀገም ዝበሃል የብሉን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደጋ መን ዓቕሊ ፅበት ሒዝዎ ኣሎ መን ተሸጊሩሎ መን ኣብዚ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ዓዘቕታት ኢሎ ንኽትፈልጡ ኢለ ተምፃልኩም ዘለኹ again ተመሳሳሊ ዶናልድ ትራምፕ ሽግር ገጢምዎ ኣሎ ክንብል ከለና ስኢልና ኣይኮናን ካብኡ ወፃኢ ድማ እቲ እስራኤል ንሱ ክድግፎ ኢሉ እቲ ንሱ ዝከላኸለሉ ዘሎ እስራኤል look at this እዚ ሚድያ ናይ እስራኤል ዘውፅኦ ዘሎ እዩ እስራኤል ቴልአቪቭ ካልኦት ከተማታት ናቱ ሑፃ ተቐይሮም ኣለዉ ከም ሕሱም እዮም ዝጭፍጨፉ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣብ ዘንቀረባ መዓልትታት ክውዳእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ እስራኤል እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣረቡ በሎ ወላ ኣይሮንዶም በሎ እቲ ሚሳይል ዝትኩስሉ ንክውዳእ ቀሪቡ ኣሎ ካልኣይ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ እስራኤል ናይ ሰራዊት እስራኤል ማለት IDF ቺፍ ኦፍ ስታፍ ኣብቲ ጀሩሳሌም ፖስት ወፂኡ ከም ዝነበረ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ሜቢ ሰራዊት ናይ እስራኤል ብሰንኪ ሰብ ዝሃድም ዘሎ ወይ እውን መንእሰያት ናብቲ ውትድርና ሰልቺዎም ዝገጥፍዎ ዘለዉ IDF ኮላፕስ ክገብር ይኽእል ኣሎ ሰራዊት ናይ እስራኤል ክፍንጀር ይኽእል እዩ ዋሕደ ሰብ ሕሱም ዝኾነ ክሮኒክ ክብሎ ኣሎ ሕሱም ዝኾነ ሕፅረት ናይ ሰብ ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ሰራዊት ናይ እስራኤል ክፍንጀር ይኽእል እዩ እቲ IDF ዝበሃል ብምባል ቺፍ ኦፍ ስታፍ
حلقة ستاف ناي سراويت إسرائيل ما تنقطع يبلو درجة أبزحات مسيحات ناي إسرائيل وتسيلو أبز فيديو ناتي كم سألكم كفتني there's too much information نقول أبزرب عن قبرين غلينا سلزي كم تري وزل لهم إيران تداخي ما زبل وزلو نو ولا حزب الله زبهال يزهر ممزلو حزب الله زبهال ميتيو يبلو نعطفينا هنا ما راح تقتلنا هنا بلا بلا يفكرني نتنياهو حزب الله قنات سمينا إسرائيل دما سوحس أجير والله سمينا إسرائيل درجة كنا سب كنا برولو زي كل سلوز جبرو حنت فيديو اللي بقالك زي 5 ساعات يساون نايتي كنتيبة حنت كتما نايت سمين إسرائيل بقى بحرق أنها تفنجرو خلا باقيبة أنت أيزي كنا برندل نحن سبينا وجور نام تأخم هبزي من نابرونا زيرو غيركم نتيجة فرز له هنتا أي تعريو تعتقد أي تعريو كوينات دحر كوينات انتي نابله زمار لا فيديو لا فايرال كوينان يرساون سلازي كم تري وزل لهم إسرائيل ماشي وهم زلك يمسلكم عبس عطيفة يرزل بإسرائيل تقوينات مهنياتو نا إسرائيل نا نتنياهو كومود مانايتهم إليت أمبيشن سمبر بفلوي انتراز إسرائيل زربح كوينات يكون المسيران قلتيفة تطو زي مبالو لما إزعجن رياز لنا كونتاتيو إيران لما حجيو تعدلناتهم إير ديفنس نا إسرائيل ناتودي خيدالو نا أمريكا عايلين ناتودي خيدالو بو منصر دما أف دقنا أمريكا يقولنا إسرائيل نكدبو اتزقالله عدل تفطير الله مالو يتقاملو دمالو إذن رياز لنا تواصل يكونه ولا فيك نيوز يكونه إسرائيل زقاتي مالو سلازي إيران نحد نعلمنا زحية لحجر يلو زمكح أمها مسكمو إسرائيل دماكم كنا عزي كيلو تدروا عمزلو كل تجوبالو لنا يلوم نعلم ربي شوم زنبرو صقيبهم حليلهم دمسوا مكيتا كم زحجة ريوزل لهم سف زي بالكسارة كتسكمم جميع الله قال سبالو يا إسرائيل إيران ستهرم دير الله أو إيران كم حسب تهرم الله تايم رأس الله إيران قدفوني لكم قدافع يوم أيدليون يزكينات تدلي وخلوا قبل الكميلاتهم كاي مبيلو سلزي تجيبوا هليلو دز بس أكا كتك على إسرائيل زلك إيران بخميات سعر بزي مسعرات رايت سعر تدي سعيرة لا إيران أمريكا خي فولو يعود تديتو قناتي في دونالد ترامب سعيرة قبل هيكلني تحرجي باي ذا واي سعيرة نقبلها زي كبيد نوع أبزي قال لك على زجر كونتات من أبت كوينات زيادة يعود كم زلون كنا نقرأكم سلزو قلنا there was this هذا نقرأ كريكم دليل ثانية تي عنواتنا أمريكا أبيلا تفيديو دي أبزي أسمعوا كسع كندي دونالد ترامب سراويتو كمان ككلاخل كم زي كألا بسمعوا. Now, it's been weeks since the United States and Israel struck Iran, and the fallout is now spreading far beyond the battlefield. American bases across the Gulf have been hit, forcing troops to disperse, some even out of the region. And those that are in the region, they've shifted bases. US personnel are now operating out of hotels and civilian spaces. And Iran has raised this issue. They say the United States are using civilians as a human shield. So why is the world's most powerful army working remotely? And what does it mean for the rules of conflict? Our next report tells you more. الجين تايب لنا الله مسيلكم صنحي لنا قال لكم هنا هنسمع قال لنا قرص هنسمعنا أنا كوز قرم نزلي أمريكا دارجة عسبت سلسلة بيزات قال يوم 17 شو عتنوني بليم بيزات ناتا كابتق موت أي خويني أم قطر زنا بربلو بحرين زنا بربلو أب إمارات زنا بربلو أب كويت زنا برنا كويت ما فليز بلي ما كويت زنا بربلو أب سعود عرب زنا بربيت زع بيزات ناتهم كابتق موت أجيرات إيران كابتق موت أي سلسلة قبرته السراويت بملو أي هذا منالو أم انتاي كويني سرحلو أب هوتيلات كويني سرحلو سلمنتا إيران هوتيلات هاري ما يلون كاي خصلو تري والله أنت تنقل ناتهم سراويت ناتهم يهدي ما أبزبي حبي أمرلو remember كل زي حنت نجار ذكره انت يبلون يا رباب غزة هوسبيتالات كقاصلو خلو بيت مرت كقاصلو خلو بيت كريستيان كقاصلو خلو مسجد كقاصلو خلو إسرائيل حماس أو تحبيس له زلي يبلنيرو هيمان شيلد عبدك سبعة حباس له زلو إحنا لما سقوم تخلو سددنا بمبال كل بيت مرتاتنا غزة كل حكمنا غزة everything infrastructure أو زلو ولا civilian infrastructure حوس أجيرو بمالتي لو مجن سراويتنا يا أمريكا أبزن هجرات عرب أب سيفيلاو هوتيلات حبيلو سلازي نتوت هدر تارجت قبروت خوينم أبيهم كارموزلو exactly لاب تزلو هوتيلهم كارموزلو هوتيل هاري ميلهم دما دراما يقبر مالتي سلازي أب دبي زهرهم زلو هوتيلات يكون بحج دما بحج كرم زخل دما سلامتاي مخانو نخفلتو زوج صار الحبريتاي تسمون نجار كم تري وزلهم أمريكا
ወሪድዋ ዘሎ ደረጃ ስዕረት ንኣዳም ገሮመይ ኮይኑ ዘሎ ሃው ከም ሓደ ኣነ ሓያል የኢሉ ንዓለምና ዝርብሽ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ሽግር ክወድቅ ክኢሉ I don't know man ኣነ ንባዕለይ ገሪምኒ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መጀመርያ ትዕቢት ናቱ ሓቀኛ ትምህርቲ ትክክለኛ ትምህርቲ ይወሃበሎ ትክክለኛ ትምህርቲ እዚ ካብዚ ዝበልፅ ትምህርቲ ክዋበ ይክእልኒ እዚ ዓንጃል እዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ተድልዮ ነይራ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ his situation is very very bad ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ተሓቢኡ ዘሎ ሰራዊት እዩ ዘለዎ እንድሕር ተሃሪሙ ንሰብ ክገርሞ የብሉን ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት ትሕባእ እንተለኻ ግድን እዮም ክሃርሙኻ ምክንያቱ ንፀላኢ ክሃርሙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሰብ ስለዚ እቲ ኣንጋዲ ሃገራት ነቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ዘለዎ ሆቴላት ከውፅኦም ክኽእል ኣሎ እንተደየለ እቲ ሲቪሊያን ኢንፍራስትራክቸር ናቱ ታርጌትድ ይኸውን ኣሎ ፀላኢዮም ድማ ኣሜሪካ ድማ ሕጂ ካብ መሬት እያ ትትኩስ ዘላ እውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ባይ ደ ወይ ውርደት ናይ ኣሜሪካ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ነፋሪታ ይወድቕ ኣሎ እተን ክልተ ዓበይቲ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናበይ ከይደን ትፈልጡ ዶ እቲ ጀራልድ ፎርድ ዝብልዎ እቲ ዝዓበየ ናይ ክሳብ 70-80 ነፈርቲ ተሰኪሙ ዝኸይድ ዝነበረ ሃዲሙ ከይድሎ ተሃሪሙ እንታይ ኢሎም ኣብ ሽቓቕ ብዝተወልዐ ሓዊ ዶ ገሎ ዶ ኢሎም ሃዲሞም ኢራን ሃሪማቶ እዩ ዝበሃል ግን ዳርጋኒ ክንደይ ኣዋርሕ 20 ኣዋርሕ ድዩ ዋላ ገለ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክትከውን ከም ዝኾነት ዋላ እቲ ኣብርሃም ሊንከን ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርክራፍት ካሪየር እውን ንሱ እውን ተሃሪሙ ካብቲ ቦታ ርሒቑ ኣሎ ስለዚ ኣይኮነን ወታደራዊ በይዛት ናታ እተን መራኸብ ኩናት ኢላ ፈኪራ ሒዛ ተመፅአን ዝነበራ ንሳቶም ክሰርሓ ይከኣላን እዚ ማለት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ካብተን ሃገራት ዓረብያ ትትኩስ ዘላ ተሓቢኣ ዘላ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ክትሃርመን ከላ ኢራን ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ ይብሉ ኣለዉ እዚን ወዲ እዝን ምዝ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኣጋር ሰራዊት ከዓ ክሰዱ ዝፍትንዎ ዘሎ ብኸመይ ክተሓሓዙ እንድሕር ኢልኩም ዘገርም እዩ ሕጂ ኣጋር ሰራዊት ሰዲዶም ሓደ ደሴት ድዩ ሓደ ወደብ እንድሕር ሒዞም እንታይ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል ንዝብል ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ዝብሎ ስምዑ ብዚ My enemy's eyes. And so if I'm Iran right now, a gift would be having Marines and paratroopers descend or take the beaches of any one of these islands. I don't care which one it is. I would let them come in. And then I would make it very, very clear that through the use of mining, through the use of ballistic missiles, through the use of drone swarms, they are now our hostages. So this would be a strategic disaster. Honestly, I think if the Iranians are smart, and they are smart, that they would let us take the island. They'd let us do a victory video about how now we control the refining and this is checkmate and the straits are open. And then I would just show them very, very quickly and strongly that they don't actually control the space. I'd use the drones, use the ballistics that we know that they have on hand. Or even more of a disaster is us committing troops to actually the beaches, the land on the shores of the Straits of Hormuz inside of Iran. Because again, what they've learned for the last 20 plus years is that when we get sucked into these land engagements, all they have to do is win by not losing. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዚ ጆ ኬንት ዝበሃል ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ሓላፊ ዝነበረ ካውንተር ቴሮሪዝም ሄድ ናቱ ዝነበረ እዩ ሓደ ዓብይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ስልጣኑ ብወለንቱ ዝገደፈ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ትጋገለኻ መንገዲ ቀይር እናበለ ዝጉስጉስ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኩናት ደሴታት ናይ ኢራን ንክቋፀሩ ኣብ ዝብገስሉ ዘለዉ ኣብዚ ላራክ ዝበሃል ዲ ወላ ብሙሳ ዝበሃል ዲ ወላ ካጋለንድ ዲ ገለ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኣትዩ ኣነ ኢራን ተዝኸውን ነይረ ይብል ኣሎ ማለት ኣነ ኢራን ተዝኸውን ነይረ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክኣቱም ገደፍኮ ኢሉ ኣብቲ ደሴት ክኣቱ ትገድፎ ኢራን እንታይ ዓይነት ድሮናት ኣለዋ እንታይ ዓይነት ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዋ ኣይኮነን ኣብቲ ከባቢያ ዘሎ እስራኤል ትመስክር ኮይኑ ኣሎ እስራኤል ትመስክር ታ ሶ እቶም ሰራዊት ኣብኡ ክኣቱ ትገድፎም ስለዚ ደሴት ተቆፃፂርና ኢና ኢሎም ሰለብሬት ክገብሩ ክጅምሩ እዮም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክሕጎስ ክጅምሩ እዩ ደሴት ተቆፃፂርና ክብል እዩ ድሕሪኡ ግን እቶም ሰራዊት ኣብታ ደሴታት እዮም ዘለዉ ጅሆ ክተሓዝዮም ኢሉ ምክንያቱ ኢራን እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል ፍሉይ ሓይሊ ከተርኢ ትኽእል እያ ኢሉ ስለዚ ንዖም ጅሆይ ሒዛ መሸምገሊ ክትገብሮም ትኽእል እያ ወይ ነዞም ወታደራት ንኣብነት 200 ድራት እዮም ኣለዉ ነዞም 200 ወታደራት ከጥፍኦም እየ ወይ ድሌታተይ ግበሩ ክትብለና ኢሉ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክበፅሕዎ ዝኽእል ዓቕጠ ቴክኖሎጂ ዘሎ ናብ እስራኤል ናብ ቴልኣቪቭ 200 ኪሎ ሜትር 100 ገለመለን ኪሎ ሜትር ከይዱ ዝሃርም ሚሳይል ተለዎም ነዚ ጥቀም ዘሎ ነቲ ሚሳይል ዝገጀፈ ወርሄድ ገይሮም ናብኡ ክሰድዎ እዮም ድሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ዱባይ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ዑዴድ ቀጠር ዝነበረ ኤርቤዝ ናታ ክትከላኸል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተዘይብላ ንሰራዊታ ክትከላኸል እውን ዓቕሚ የብላ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ክኸውን እዩ
ولا نزن تزيك إلهم كايلو نزن تزيك إلهم تيجبر يميلو صو إلهم قد فنايلو أب أفغانستان كو أسرع عمد غيرنا نايلو أفغانستان سلدي تسعرو سلشينا نحنا سراويتنا باجتنا لوجيستيكس ناتنا أزي كبر سلزغنه دمينا جنزبنا دمينا نتاليبان اسران قالنا عم تقاليسنايو أفغانستان قديفنا الله دي مناوتينا يلو زي إيران دما كاب أفغانستان كماريم كاب العراق كماريم كاب سوريا كماريم all they have to do is just قال سنان لوميل ولا حنت تديبل بريت حيسكا أبتفيتنا كفتبل حنت معلت تتكوس كمنا قارك هتغسل سما بعد دوم يمزلو احنا قد مع مليونات بليونات كندمينا تري سلشينا هنقت فينا يلو سلازي إذا كوينات زي suicidal mission يمزلو suicidal mission ولا حنتي فايدة كم سألنا زغل كوينات يكون بكل من قد ما يكون زبالة زلو بس دونالد ترامب is just an idiot نتكونتات سجنا يكون دونالد ترامب ولا سكينات هنا يدلون نيرو فتحيزوس لو زلقن تقبر يلا. Of today, Iran actually has a slight upper hand. Yes, strategically, I think Iran is in the driver's seat. And the only hope left for President Trump, who faces very real probability of humiliation at home and humiliation around the world, is that he can throw enough conventional explosives and firepower against the Iranian state and its population to bring it to its knees. Now, again, we did that to the Germans. It did not work. We did it to the Japanese, and it did not work. It took the nuclear option. كونريل دوغلاس ميغريغوريو تزعتزلو ابزا حجبت سنه زلنا درجه كيناتي ايران صبللتنت الله انت تباهله حقنت الله كساكنده حقنت الله يلوس يا ايران ابت كينات لعلوايد حزال لقنا بالغلاب زوان زيل معناته دونالد ترامب حماق سعرت وردت كلبس مخانو ردو كاين له وردتو يزن عدون ابقد معلم دما وردت كلابس مخانو كم ردو نوصلنا نالبا تريف وزل اوبشن نيكولر متكواسيلو تعونكو تريفاتو زلا قبل الحزب إيران نيكولر بومب تكويسو سب مقتال تراي this is زي أخجبر صغير جابان غير ويو أب جرمن دما نيكولر أي تكوسون كن معاد بومباتات غيرهم حتى غيرهم سلازي الساعة تريفاتهم زلا يقبروا خالو يمشي كله تزجبر زلو is nothing كجبروا زلهم عقم زي يقبروا يلهم كل يقبروا له إيران روماي نتكون ثلاث قصص إيران تحج نفسه كبز حلفت مع التدمة دونالد ترامب نعلمنيو مقطعتي طبعا علم مرقمي وريد وصل حاوز يكل ما يبقى عسرتات عم تكوزلو زغل صقمي تفتير زل يدبال دل معناته كوفيد ما كنت ورحدينا قال لوك داون نسفطروا دحر كوفيد نخلت سلست عمت تي زقات امين اي سبلاي تشين بروبلمز نبي حكي ونبزو حسب حدا قاوديو زي كاب كوفيد زقد صقمي متفطر دلو معناته ابو تفابريكاتات تعاسي ينبر أبو خمسة لو يمعطي منبر زكاة علي نبرن أبزي كاصل يزال بزحت تأرسي كاصل الله كالاي اتوش متحرموز بحجي بخمي من قد كفات يا خمان تفلت سبيل معناته معت عنوة تريد سلازل بكل وجنات مالتي سلازي زق دايزي يعني بحكي بالزح تاريخاوي نتبع مغيروك خون كم زغل ببزح من قدي إيد كتمات زغل ببزح من قد كتر يوم كنت انتوا تخليها نعود ما يمزولو زلو دونالد ترامب ما I don't know كم هارد خلص سبقا يكون نمبر عبايت مرتيا بس حتى to change the condition in Iran, in Japan. So I think this is not going to produce what President Trump wants, which he wants to be able to stand there and accept the surrender of the Iranian nation to him. I don't see that happening. So what are the realistic options? There's so much of talk of a negotiated settlement, a 15-point plan that effectively disables Iran's nuclear arsenal, which Iran has rejected. Do you believe that that plan is on the table in your view? Or do you believe the fact that so many Marines are being sent in, the additional troops pouring into West Asia suggests that Donald Trump is preparing for some kind of a kinetic strike on هجي تي حتى زلو انتاي كجبر يخل انت عينت معلبنا يزفلوتي كجبر خل زبل زربا درجة مبزح تسب أبحر عينت حتى يو شنكل الكبل تجديد زلو مهنياتو كنت طبعا علم كبيت زخنا فتنان بدهم قتي مولو دونالد ترامب بحيلك فتح زخل زنا بركونتات كفتح يكعلن زلو ترى يكون اسمه مليس نجاراتنا خفي خير له سلازي انتاي تامرات كون زخل انتاي كجاتم زخل بحجي مهنياتو ولا بتي شارتون كم تريود لهم باب المندب 10% ناي عالمنا ندادي بو يحلفني روندريلنا كاله 10% دما ناي تنقدنا عالمناكم ناي ندادي بزيك باب المندب دما تحدب بحرموز كون كله بس باب المندب دما زحلف له سلازي
إيران تدليا ننوح زي وانت دايقونه بحوت جيران زي نايك بحرون كتلكتو تخليها قد محج جيرهم ميم بس انتو توسيقو تقطع بعالم انتاي مالتيو إيران ستيل توسخ كارد خمسة اللو عبيدا بتو حرمز عطي عمز اللو تراي دايقونه زي if they want أمانا كوت انت دليا من العالم أمانا كاسيوات دليا نستوى السنة جزية وانت خونه بحوت جيرهم نزي بابي المندب كعطوا يخليهم and حوتبين عطي ونيريو حرمز كي تعصو خلو نزي بابيل مندب حوتبين عطي ونيريو سلازي انتاينا مالتيو اتي ليفرج اتي صبللتنت وي ونكا اماراتيتات ايران ستيل معت اماراتي زلو نقطبنا عالم كتدميو بقمت على دونالد ترامب has no card left زخنا كارد يبلو حدغا زلو ريسك زلو عاب نغير كغبريو امودتا دما زحفر سعرت غوسيموا اباخلو وردوتو تسكيمو كل انت داي كوينو there's nothing by the way political America dama ansari tagamti Elizabeth Donald Trump. The House Armed Services briefing today, did you get any clarity or answers that you were satisfied with about the war the administration is waging? Because many of your colleagues on the committee, both sides of the aisle, said they were unsatisfied, frustrated, specifically on the objectives and timeline. I would say this. Country was a logom antai za hatto zallo ti political nyatata America way wentum አባላት ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ናይዝ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝካተሉ ፖለቲከኛታት ናይ አሜሪካ ፍሉይ ኣኺባ ተገይሩሎም ነዚ ቅፅል ዘሎ ኩነታት እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተነጊርዎም ኣሎ በቲ ዝተዋሃበኩም ሓበሬታን መብርህን ዓጊብኩም ዲኹም ብዙሓት ኣመና ዘሰንብድን ተስፋ ዘቑርፅን ከም ዝኾነት ኩነታት ነጊሮም ነይሮም ንስኻኸ ከመይ ረኺብካዮ ኢሉ ይሓተሎ ስምዑ እዚ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዮም ተነጊሮም ዘሎ I would say disillusioned, Anderson, and I didn't think I could be more disillusioned than I already was. There is absolutely no plan. The administration clearly can't even understand why they're in this war, what their strategy is to get out of it. If you look every step of the way, they're doing things they're changing their goals. They're doing things that don't even necessarily contribute to their goals. Apparently now their primary goal is reopening the Strait of Hormuz, which, let's be clear, was open before Trump started this war of choice. So the reality is, at this moment, we are losing this war. If Trump were to stop the war tonight, he would have to negotiate with the Iranians to reopen the strait that they have closed. That's why he's begging. He's oh my God. begging our greatest adversary, the People's Republic of China, the Chinese Communist Party. He's asking to come and bail him out to reopen this strait. It's an unmitigated disaster. It's very clear they don't have a plan going forward. እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ ዘሕፍር ኮይ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ወዲቖምኩም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሕና ዝተነገርና ብሕቡ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፅ ኢሉ ተስፋ ዘቑርፅ ወላ ሓንቲ ፕላን ይብለዎም እዚኦም ኢሉ ንምንታይ ዕላማ ተበጊሶም ነቲ ኩናት ሕጂ ድማ እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ወላ ሓንቲ ክርዳእካ ይክልኒ ኢሉ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ረጂም ቼንጅ ገለመለ ግደፎ ኢልዎ ተረሲዑ ይሱ ሕጂ ፕላን ናቶም እንታይ ዘሎ ኢሎም ከመይ ጌርና ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኸፍተ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወሽመጥ ሕርሙዝ እኮ ንስኻ በዓልካ ዓንዲርካ ዝኣተኸያ ኩናት ዓፂ ወንበርቲ ዓፂ እኮ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ንስኻ ረጂም ቼንጅ ክቕይር የኢልካ ኣቲኻ ስርዓት ክትቅይር ኢልካ ከይድካ ኢሉ ስርዓት ክትቀይራ ይከኣልካ ንሪኢናካ ኣለና ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍካ ነቲ ዝነበረ ቀዳማይ ዕላማኻን ካልኣይ ሳልሳይ ዕላማን ኩሉ ገዲፍካ ዘይነበረ ፀገም በዓልካ ዝፈጠርካዮ ንዑ ክትፈትሕ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኢልካ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ፈታዊውን ጎረቤቱን ቀራቢውን ኩሉ ክዒብዎ ክሕግዝዎ ስለ ዘይከኣሉ ንቻይና እዩ ዝልምን ዘሎ ኢሉ ነታ ቀንዲ መቀናቕንቲ ናቱ ምሳ ክዋጋእ ምዃኑ ዝዛረብ ዘሎ ንዓ በጃኹም ነዚ ኣፍትሑን ኢሉ ክልምን ዝውዕል ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ውርደት ንኣሜሪካ ከጋጥማ ይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ፕላን የብሎም ስትራቴጂ የብሎም ብዕንደራ ዝኣተውዎ እንታይ ይገብርሎ እንታይ እንተገበርካ እንታይ ይመፅእ ዘይፈልጡ ናይ ብሓቂ ናይ ዓያሹ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ሕማቕ ዝኾነ ውርደት እዩ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ሕጂ ኣጋር ሰራዊት ክእትዩ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክፈጥረላ እምበር ነዚ ሃገር ዘምፅኦ ነገር የብሉን እዚ ኩሉ ዕንጅልና ዘለዎ ኩናት ድማ ንመዓልቲ 2 ቢልዮን ዶላር ናጥፈዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም እቲ ክሳራ ናይ ገንዘብ ድማ ልዕል እዩ ولا حنت فايدة نزيبلو نقطبانا علم ناربشة قطبانا أمريكا نقتله خلو ما عاد جنزب كايز غفل زلمة محل طويلة زخول زكاة حجز سمعوه زخول بومباتاز دربيه دلالة انتهي ترجموه قبلي أبزيا سمعوه قال سوال له أمريكا كنت تدبدب يا دلائلو بقى تدبدب ما يدلان إيران بلا له بدبدب كوي خليهم أمريكا سو بومباتات مدرباي كم زخول كله سبيت فلتو العمان يتوج جنتايو انتهي انتهي العمان تحرم علىها So, I mean, even though CENTCOM today is saying 10,000 targets in Iran have been hit, and we have seen, endless videos of large explosions, you're saying the U.S. is losing this war?
As of right now, I think we are. And no matter how many targets are hit, let's say they hit another 10,000, they've hit 20,000 targets. At the end of the day, what matters is what Iran does next. Will they rebuild? And will they project more power? Because another thing the administration says is, hey, we don't want Iran to project power. Well, guess what? They're projecting a lot of power right now. They weren't projecting much power before this war began. Now they're shooting drones and missiles all across the Gulf. So it's really gotten worse. And even to give them credit for the targets that they've taken out, what have we achieved? What have we achieved? What have we achieved if every few years we just have to go back there again at the cost of apparently $200 billion to just keep doing this because we have no... ብሓፈሻ እንታይ ይብላ ኣሎ የስ ንሃርም ኣለና ነቃፅል ኣለና ንጭፍጭፍ ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ዕላማ እዩ ዘህርመካ ዘሎ ንኣብነት ገለ ካብቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ዝብሎ ኢሉ ኢራን ፓወር ፕሮጀክት ክትገብር የብላ ወይ ከዓ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ምሲላ ንካልኦት ዕላማታት ክትጥቀመሉ የብላን ይብላ ኣሎ ወይል ቀደም ዝገብርዎ ዘይነበሩ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ሕጂ ዓለም ፈሊጣ ኣላ ኢሉ ቀደም ኢራን ኣፅዋር ኣለዋ ሓይሊ ኣለዋ ባህል ነይሩ ግን ሰብ ኣየምኖን እዩ ነይሩ ኢሉ ገለገለ ሰባት ተደይ ኮይኖም ፌክ ኣፅዋሪ ፌክ ሚሳይላት እዩ ሓስዮም እዮም ትህድዱና ዘሎ ይብል ነይሮም ሕጂ ግን ኢራን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዋ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ ተረዲእዎ ኣሎ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ I don't know ካብ ዝበለፅ ናይ መን ከም ዘለዎም ክፈልጣ ይንኽእልና ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ኢሎም ይእምኑና ነይሮም ክብንቅርዎም ድማ ይውዕሉ ኣለዉ ስለዚ ናይ ኢራን ዓቕሚ ኣዝዩ ከቢድን ዓብን ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ወላ እውን እንት ሃረምና 10,000 ዕላማታት ሃሪምና ኣለና 10,000 ዕላማታት ሃሪምና ንኢራን ንበርክኻ ኣለና ዶ ንኢራን መንገዳ ንክትቅይር ንገብራ ኣለና ዶ ኢራን ካብቲ ዝነበራ ፅልዋ ንክዳኸም ንገብራ ኣለና ዶ ኖ ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፅዮም ጎረሮ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኮፍ ኢሎም መን ቀርበኒ ይብሉና ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ክምለስ ከሎ ምስ ኢራን ክዘራረብ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ክምብርከኸሉ ኢሉ ኣብ ላዕሊ እዮም ክፀንሕዎ ምክንያቱ ኦሬዲ እተን ካርታት ናቱ በሊዕወኒ ካርት ድማ ይብሉና ቢዱ እቲ ጉዳይ ድማ ንኢራን እዩ ዝበለፀ መድረኽ እዮም ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ትሪኦ ዘለኻ እቲ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ንኢራን ዝበለፀ ዕድል ትፈጥረላ ኩነታት ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝበሃል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ብዘን ክልተ በዓልታት ፍሉይ ተኣምር ገይሩ ገለ ነገር ክኸፍት ተደይኪሉ ሓንቲ ሰሙን ብሕጂ ክንፀንሕ ተኮይና ቁጠባ ናይ ዓለም ዝገደደ ዓፀቕቲ ይኸጋጥሙ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝገደደ ፀቕጢ ይኸጋጥሙ ዝገደደ ፀቕጢ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ዝኸበደ መድረኽ ስለ ዝኾነ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ዘይፈተወ ስጉምቲ ከኣት እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ኣብዚ መዓት መስሓቂ ኮሜድን እዮም ብዛዕባኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ ዝገብሮ ዘሎ ፕላን ናቱ እንታይ ይመስል ይብሉ ሎ ነዚያ እያ ትመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ Boom! 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 Mr. President, it's time. Okay. Iran lost their navy. They've lost their air force. They have no radar. We won. ከምዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሓንጎሉ በይኑ ክፃወት ውዕላ ኣሎ ከምዚኣ ገይሩ ኣቃፂለ ኢላ ኣብታ ስእሊ ናቱ ዘለዎ ዝተቃፀለ ኩሉ ነገር ከም ዝተፈትሐ ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ከይዱ ኣብ ቴሌቭዥን መፅዩ ስዒርና ዝብል ዘሎ ከምዚኣ ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ እዩ ንሪኦ ዘለና ዘረባ ምክንያቱ ኣብ ኩንነት ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚኣ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ኣብ ባይታ ዘርእዮ ነገር ብዙሕ የብሉን ወላ ሓንቲ የርኢ የለን ይፍንጅር ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ ግን እቲ ፀገማት ናቱ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ይረክብ የለን ሃገራት ዓረብ ተስፋ ቆሪፆም እዮም ከድሕኖም ከም ዘይክል ፅቡቅ ገይሩ በርሂሎም እዩ ለንቀና ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ሕጂ ላይ የምፀኽዋን እምበር ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ትሪልዮናት ገንዘብ ሂቦምኒ እዮም ይብል ኣሎ ይብል ኣብ ዘረባ ኮይ ግምጥል ኢሉ ድማ ዝሕዝን እዩ ድማ ኢራን ንዓታቶም ክትሓርም ምኽኣላ ይብል ክከላኸለሎም ከም ዘይክል ወላ ሓንቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ዘነፅር ዘረባ ማለት እዩ ገንዘቦም ንክትወስድ ፀገም የብልካን ክትከላኸለሎም ግን ድሌት የብልካን ወይ ዓቕሚ የብልካን ዋው ብዙሕ ሰብ ከማ እናበለ ነታ ቪድዮ ቫይራል ገይርዋ ነይሩ ብዝኾነ እንሪኦ ዘለና መድረኽ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ደረጃ ውሪዱ ከም ዘሎን ኣብ ከምዚ መድረኽ ድማ ምስ ካቢነ ናቱ ተራኺቡ ነይሩ began. And boy, did we learn a lot. We learned what the present is. Now, President Trump 2 days ago had said that Iran gave him a present, but that he could not reveal what the present was because it could upset negotiations. And in a little teasing there with Steve Witkoff, he told us what the present was. It was 8 oil tankers sent through the Strait of Hormuz. He said that Iran said they will sail up tomorrow, and that was 3 days ago. We also learned a little bit more about the timeline, 4 to 6 weeks.
فوكس كم تريبو زلهم أب ندونالد ترامب نمحقواس مالتيو ناي كابينة أخيبا غير نير دونالد ترامب مس كابينة ناتو تراخيب نيرو كم تريبو زلهم أمن حتى كام بلع ماتيوم زلو أبتا أخيباتي دونالد ترامب تاكبل تساميو نتي مينستر مكلهال ناتو زلو وي كام مينستر كوينات ناتو زلو تبيت بحال بزحات نامو تصوي بدحر مغارجا أبسروحو حماق يزلو إلي يبلون اللو أنا قنكرو يخلقو صبوغ يزلو نابلي أي زارب مالتي أوريديتي من مكلهال منستر ناتو أبسلطانو زغلط لاي مثلا زكوينات زي كل زفشلات زي وصيت ناتيو وصيت ناتون ناتو تعبيتن ناتو فخران فطرو يمزولو زلو قبل لي دما ترجع عالم لخاو كتبلو تغلي خاصل اي زلو نعوز دقف يلا دونالد ترامب اوريدي ابتبي بوليتيكان امريكا ابي كسارا يغاتي موزلو ابي كسارا يغاتي موزلو زلو وص قبلتنا تاع بوليتيكا نتا ماغا تبل قتيل واي بعد سلازي he has no base anymore زكوينات زي متن زقصله እታ ኢራን ዝخسሮ ዘሎ ጥራይ ኮነ ፖለቲካሊ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ክሳራ ይፅበዮ ዘሎ he's losing every day politically he's losing ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መን እዮም ቶም ነታ መርከብ ናቱ ዘጥሕልዋ ዘሎ ተኽገብር እታ መርከብ ክትጥዕል ምስ ጀመረት ንብረት ኢኻ ክትጓሕፍ ትጅምር ስለዚ ገለ ካብቶም ዝጓሓፉ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ክኸውን ከም ዝኽእል በብዙሕ ነገር ይዝረብ ዘሎ ኦልሬዲ መዓት ገበናቱን ፈፂሙ ስለ ዘሎ ሕጂ حقتات ناي متحاس وي ون لمود اكايدا نايتي ديفنس ناي امريكا ناتحاس يخي سلا زلو ابون بزح صقام كغاطمو خم زغل اسكي اب زي ابز تري ورلون كابينا اكيبو اتوم فوكس نيوز نعو كودسو بقى مريم تشجيرهم زلو but at the end of the day there is nothing in some زبلو كتحنا كم زيكل نغصر Islands key to Iran's oil production, as well as Seth had spent time that are carrying Iranian oil, even as they've taken away the sanctions that would allow Iran to sell that oil. But being contradictory doesn't stop them. Does it sound to you that we're on the verge of a potentially dramatic escalation? It does, Aaron. Now, it doesn't mean that it's going to happen, but the likelihood has increased that it will happen. And what we're looking at is the increase in the force posture by the U.S. forces. The fact that not only do we have about 50,000 troops in the region right now, but we are also getting more. We're getting more airplanes, more Air Force squadrons are coming in, fighter squadrons are coming in. We have, of course, the two Mews that are, one is basically there already and the other one is approaching. And then you also have, of course, the 82nd Airborne. So all of those elements are critical elements for America's firepower in general, and they don't make deployments like this just to have an exercise. This is a demonstration of force that could easily be used for actual combat operations. And every time so far that Trump has done that. انتايم زبل زلو حدا ابت كباب تطراي زقمطو كبابي 4000 وتدرات نيروم نايم قدم يلو تزاب ما كلام مبرات راي كباب 4000 وتدرات نيروم ما حجي دما بعصرتات اشحاد قصور وتدرات يجي بستفلاليه منقد غيرهم نافت بوتات يقرب له سلازي منالبات كم تزبل وزلونا 5 شهر 10 شهر يكونس ججف زخونه كيناتون كايد خلي اسكليشن مال دما كينات ملكعون صفحاتون كعب خمس خل اذا كانت مالتي لك كمتنا عراق 100 شعدي ولا 7 شعدي 8 شعدي غيرو ججف كيناتون كفنو يخلخون يمزول زلو so that is going to be one possibility بزحات سبات زبل وزلو وناتو درجه ام مبزحتو ام انتاي زبل معلبي دمص زلو اماراتو سلا زي بل دونالد ترامب حرافيتو تا غداي عدلكري تقلالنا تسرعتنا منغستنا ايران مغمطال تقلالا ترجيم تشينجز قبرو زنبره ملو بملو نكفتن دحر خوينو دن سراويتنا تويتيو ابايتا كواغا كفتنيو برغت ابايتا بموغانا ايران ازي كبيد مخانو اتدغاغامي اب تاريخ استراين حجون بزحات زمخ That it is a gigantic task to launch a ground invasion in Iran, let's analyze. Iran's geography is a natural fortress. Encircled by towering mountain ranges, it naturally repels invaders. From the west, the Zagros Mountains run 1,600 kilometers along. Iran بتفطر املاخ كبصلاتا بجغراف استقلا خللا يمزبلو زلو بكل ጫፋት ናይታ ሃገር አኽራናት ይዘሎ ገጅፍ አኽራናት ስለዚ እቲ አኽራናት ድማ ኢራን ኩሉ ድፍዓት ናቶምን ወታደራዊ አቅምናቶምን ትሕቲ መሬት እዩ ድፍዓት ኣለዎም እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ክመፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኢራቅ እዩ መንገዲ ኢራቅ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ኩናት ነይሩ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ማለት እዩ ንሽተይ ምስከትካ ኣብቲ ኣኽራናት ኢኻ ትመፅእ እቲ ኣኽራናት ድማ ክዕልፈካ ይክእልኒ ብሰሜን ብኣዘርበይጃን ብካልእ ጌርካ ክትመፅእ ተኮይንካ ተመሳሳሊ ካልእ ኣኽራናት ኣሎ تأخرانات التون إيران مكلخال تزبتش مخانو قال أفغانستان غير كات مس ويوم بباكستان غير كات مس توينكا تمساسالي بدهوتاتي زغت مكا سلازي قبل ما مريتون ساتو مراد مسل صحي كالو لذي إيران بورار كتمتا أزيو كبيد مخانو يزنقر زلو إيران كتورر
ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ጂኦግራፊካዊ suicidal mission ይብልዎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ንኢራን ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኦፕሽንስ ናቱ ናብ ወራር ገፁ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እውን ብዙሕ ወታደራት ዝእክብ ዘሎ እቲ ወራር እቲ ነፍሱ ዝኻለ ከቢድ ብድሆ ክፈጥር ዝኽእልን እቲ ዕንወት ድማ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳራታት ዶናልድ ትራምፕ ብተዓፃፃፊ መንገዲ ክዓቢ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ ምዝ ኩሉ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ብባይታ ክራኸቡ ተኽኢሎም እቲ ሞት ሽዑ ይክእሉ ጅብ ሰማይ ኮይኖም ስለ ትክሱ ዘሎ ኦልሬዲ ኣብ ሰማይ ከለዉ ፅቡቅ ይሰልጦም የለን እታ ዝኽእልዋ ሰማይ እውን ትሰልጦም የላን በዓሉ ኣሜሪካውያን እኳ ተረዲዎም እቲ ኩነታት ሎሚ Just extremely accident prone or maybe really unlucky, or I don't know, maybe something else is causing damage to our military aircraft and aircraft carriers while we're in active combat in the Middle East. I don't know what it would be. So we had 3 F-15s shot down over Kuwait. What does CENTCOM say? Oh, it was friendly fire. Whoops. The Kuwaitis are super effective, it turns out, at shooting down F-15s, that they did it not once, not twice, but thrice. Then we ended up having 2 KC-135 Stratotankers. The refueling aircraft would collide. It just በቃ ኣሜሪካ ተሓሶት ናታሲ ኣሰልቺና እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ከመይ ጌርካ መዓልታዊ ከምዚ ዓይነት ወታደራት መይቶምና እናበልካ ነፈርትናትና ብሓደጋ ወዲቐን ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢምና እናበልካ 17 ነፋሪ ትበፅሕ 17 ነፋሪ ብቴክኒክሲ ከመይ ዲ ቴክኒካዊ ፀገም ዝበሃል ቁርባት ሓሶትን ገለመለን ኣገባብ ግበሩሉ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ክሳዕ ክንዲዚ ናይ ቴክኒካዊ ፀገም ዘለና እንተኮይንና እሞ ክንዋጋእ እውን ኣይግባአናን ምክንያቱ ከይተዋጋእና ክንዲዚ ዝወጥቀልና እንተሎሲ ዕንወት ኢና ዓና እዮም ዝብሉ ዘለዉ people know already ሰብ ተረዲዎ እዩ ስዕረት ብኩሉ መንገዲ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ በይዛት ናቶም ወሪድዎም ዘሎ ዕንወት ክትሪኦ ከለካ ሳተላይት መጅሳ ገለገለ ግዜ የውፅዎ እዮም ግን ሚእቲ ከዓ ሚእቲ ቅኑዕ እዩ ኢልና ክንዛረብ ስለ ዘይንኽእልና ዘየምፃና እምበር ኣሜሪካ ወሪድዎ ዘሎ ክሳራ ኣዝዩ ከቢድ ክሳራ እዩ ከምዚ ዓይነት ክሳራ ኣይዶኖ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣጋጢሞም ዝፈልጥ ኣይመስለንን ገሊኦም ገለ ነዚ ኩናት እዚ ምስ ኩናት ናይ ቪየትናም እዮም ዘወዳድርዎ ካብ ኩናት ናይ ቪየትናም ግን ብዓሰርተታት እፅፊ ዝገደደ እዮም ካብ ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ቪየትናም እቲ ቪየትናም ከምዚ ናይ ኢራን ሶፊስቲኬትድ ዓቕሚ ይነበሮን ኣብታ ንሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ ቪየትናም ዝነበረ እዩ ዝብድሆ ነይሩ እምበር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካብ ሙሉእ ዞባ ኣብ ኢራቅ ኣይትግደፍ ኣብ ቀጠር ኣይትግደፍ ኢቨን ኣብ እስራኤል ንእስራኤል ሕፃት ዝገብር ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ you better be careful but again already እቲ ጉዳይ ኣትዮም ማዮም ሕጂ ቀጻሊ ይወጥቀሎም ከም ዘሎን እቲ ሓሶት ድማ ሰልችዎት ህዝቢ ኣሜሪካ another F-15. They actually claim in total that they've shot down 5 F-15s. And of course, CENTCOM and the Pentagon want to say, absolutely not, none of this happened. It was all just accidents. And Iran comes out with this footage and says, oh yeah, we did, and here we are tracking it and hitting it. And Iran has also claimed that they've shot down 2 F-35s, which are supposed to be impossible. Those are stealth aircraft. And they also came out with footage showing that they were tracking the ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣሜሪካ ሓሶትን ካልእን ክሽፍኑ ኢራን ድማ ከተጋልፆም ተረባሪቦም ስለ ዝኾኑ እዩ ተረባሪቦም እዮም ኣብዚ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከምዚያ ገይሮም ነታ F-35 ኣብ ሰማይ ከላ ካርምዋ ከለዉ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ምስ ሃቡ ተቐቢሎሞ ኣሜሪካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝተቐቢሎሞ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢምዋ ሓዊያ ተረኺባ ገለገለ ዝብል ሕጂ እውን ኢራን ሃሪሞምና ይብሉ የለውን ብሓፈሻ ግን ከም ትሪእዎ ዘለዎም እቲ ጉዳይ ናብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ክትልምን ክትሕሱ እቲ ህዝቢ ድማ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣሜሪካ ያንፃሮም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ budget proposals, they look at open source, and they compile all the data together. So I want to be clear here, think tank. ካልእ ኣብ ዝረአዩ over munitions in 16 days of Iran war ዳርጋ ሓደ ዓብይ think tank ናይ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ካብቶም ዝዓብይ ማለት እዩ ዓብይ ናይ ወታደራዊ ኣፅዋር እናተወደአ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እስራኤል ይኹን ኣሜሪካ ከምኡ ድማ እተን ሃገራት ዓረብ እውን እንትኾና ተኽሲ ናተን እናተወደአ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ መተኮሰ ጠያይት ናቶም ኣፅዋራት ናቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተወደአ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር መብዛሕትኡ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ሶምናት ዳርጋ ጠቕላላ ክውድኡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ The Royal United Service Institute now estimates Israel is days away from running out of Arrow interceptors, and that the United States has already burned about 40% of the available THAAD stockpile in the Iran war and only has about 3 weeks left. So let me linger here a little bit on all of the types of munitions, the Arrow 2 and Arrow 3 munitions. These are the interceptors that come up, hit the እስራኤል ዳርጋ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ነቲ ኣረው ይኹን ነቲ ኣይሮን ዶም ዝኾኑ እቶም ሚሳይላት ዝትኩሱ ነቲ ሰማያት ናይ እስራኤል ዝከላኸሉ ዳርጋ ናይ መዓልታት ሕቶ እምበር ተወዲእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ
ስለዚህ ናይ ዩኬ ዓቢ ቲንክ ታንክ ዝበሎ እዚ እስራኤል is days away ናይ መዓልታት ሕቶ እዩ ውፅኢት ናቱ እኮ ንሪኦ ኣለና ዘረባ ብዙሕ ምድግጋመ የድልዮን እዩ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ከጋጥማ ንቡር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዕንወት ዝወርዶም ዘሎ it's not from nothing because እቲ ቴክኒካሊቲ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ተዳኸመ ስለ ዝመፀ ናይ ምክልኻል ዓቕምናታ ወላ እቲ ናይ ሕዝብላ ሚሳይላት ኣብ ዕላሙ ዝሃርም ዘሎ ስለዚ there is nothing they can do. Look at this. እዚ እስራኤል again and again ተደጋጋሚ ዝወፅእ ዘሎ እስራኤል is losing big time ብዙሕ ክሳራ ይትወርዳ ዘሎ ክትቋፀሮ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ድማ በፂሓላ እዚ ኻ መርኣያ ናይቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ሚሳይላት ናወደ ስለ ዝኸብድ ዘሎ ይመርፁ ኣለዉ ናይ ክንሃርም ናይ ክንገድፍ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ኢራን ተሰናቢዳ ነዚ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ተደኪላ ሞር ኣማራፂ ንኢራን እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢራን ድማ ነቲ ኩነታት ናርኣዩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ጠጠው ከብልዎ ድሌት የብሎምን ሸውሃት የብሎም they will continue ምክንያት ካለዎም ነቲ ኩነታት ንክቕፅልዎ again ኩሉ እቲ ድማ ካብቲ ሓበሬታ ካበይ ከም ዝመፅእ ስለምንታይ ኢራን ኣብቲ መሬት ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ካልእ ዕላማታት ብቐሊሉ ክሃርሙ ይኽእሉ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እውን ኣሜሪካ ንባዕሉ ነቲ ታድ ዝበሃል ዝዓበየ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እውን እንተኾነ 4% ናይቲ ኩሉ ዝነበሮ ንዓመታት ዝኸዘንዎ ንቻይና ንኸውድቑ ንራሻ ንኸውድቑ ዝሓስብዎ ዝነበሩ 4% already ኣጥፊኦም ከም ዘለዉ ኣብዚ 3 ሰሙን ጥራይ ኣብ 3 ሰሙን ጥራይ 4% ናይቲ ኩሉ ዝነበሮ ኣጥፊኦም ኣለዉ እዚ ኣሜሪካ ኢራን ቀንዲ መቀናቅንቶም ኣይኮነት መቀናቅንቶም በዓል ቻይናን በዓል ራሻን እዮም ስለዚ ኦልሬዲ ምስ ኢራን እዋይ ንቻይና ዝፈጢረላ ኢኻ ትብል ቻይና ዝተመረቐት ሃገር ተላ ቻይና እያ ቀደም ኣፅዋራታን ገንዘባን ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን 4 ዓመት ከም ሕሱም ኣቃፂላቶ ገለ ክፋል ናቶ ኣብ ቃዛ እስራኤል ወሲዳ ኣቃፂላቶ እጂ ድማ ኢራን ተቃፅላ ኣሎ ማለት ከም ቻይና ዝተመረቐ የለን ንሕና እውን ብወገንና ኤርትራ እውን ዕድል ረኺባ እያ ኣሜሪካ ኣፅዋራ ክትውድቕ ከላ እስራኤል ኣፅዋራ ክትውድቕ ከላ ኢማራት ኣፅዋሮም ክውድቕ ከለዉ ፅቡቕ እዩ ንዓና እዚ ምክንያቱ እዚኣቶም እቶም ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ኣጆኻ ዝብሉን ከጥቑ ዝኽእሉን እዮም ንዑ ዝኸውን ይስእኑ እዮም ኣይንብል ኢና ግን ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዩክሬን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይገጢምዋ ዘሎ ምክንያቱ ጠቕላላ ክጠልምዋ ስለ ዝጀመሩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣፅዋራት እዚ እናተወደ እንድሕር ከይዱ ኢራን ድማ ኣብዚኣ ባንክ ትገብር ዘላ እዚ እንድሕር ተወዲዩ ትዕድል ናትና ክሰፍሕ ዝኽእል እዮም missile programs. As we warned, you can take out 95%, but even that 5%, if the interceptors are low, they can do a shit ton of damage. So here we are. Now we have to do something to change the strategic calculus because the status quo is not going to work. So you could either have diplomacy or you would have to have an invasion to go in and to secure and to change the status quo. And that is the problem. Also, don't just take my word for it. Put B4 up there on the screen. Another piece of analysis. This is from the Jerusalem Post, who obviously would know. Operation Epic Fury has drained 1/3 of the bad supply, so their estimate's even higher, or a little bit lower, and replenishment could take 8 years. While the 90% hit rate is elite, every launch against Iran depletes the readiness needed for potential conflict with. እዚ ድማ እስራኤላውያን ድማ እቲ ሚድያ ናቶም ብጀሩሳሌም ፖስት ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣበጊሳቶ ዘላ ኦልሬዲ ሓደ ብርእሲ 3 ናይቲ ታድ ሰፕላይ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሓደ ርብዕናት ሓደ ስልሲት ናቱ ኣቃፂልዎ ከም ዘለዎን ነቲ ተቃፂሉ ዘሎ ወይ ተጠፊኡ ዘሎ ንኽትኮ ድማ ብውሕዱ 8 ዓመት የድልየካ ስለዚ ንኢራን ከነዳኽማ ኢና ኢሎም ዝሸበትበት ዝብሉ ዘለዉ ንባዕሎም ክንምንታይ ይዳኸሙ ከም ዘለዉ ስለዚ ንቻይና ክትዋጋእ ወይ ምስ ቻይና ክትገብሮ ትኽእል ተዛቦ ፈርጌቲት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ድማ ብግምጣሉ 5 ሳንቲም ኣይጥፈእትን ኣላ ጥራይ ደይኮነስ ኣሜሪካ ክትቃፅል ከላ ትሰርሕ ጥራይ ዘላ ቻይና ትቕፅል ጥራይ ዘላ ትምዕብል ጥራይ ዘላ ወታደራዊ ዓቕምናታት ትሃንፅ ኣላ ዝኣረገ ነገር ብሓድሽ ሞዴላት መብዛሕትኡ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ድማ ሌተስት ቴክኖሎጂ ዘለዎ እዩ እቲ ዝበርትዕ ቴክኖሎጂን እቲ ዝሓየለ ቴክኖሎጂን ሓድሽ ቴክኖሎጂን ዘለዎ እዩ ስለዚ ካብቲ ኩናት ድማ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ይርእይዎ ኣለዉ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ትጥቀማላ ኣብ ኢራን ናይ ቻይና ወታደራውያን ኪላታት ኣብ ውሽጢ ኢራን ከም ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዩ ዝንገር ር ጌቲንግ ሪል ሓበሬታ እቲ ሓበሬታ እቲ ብቐረባ ይከታተልዎን ይጥቀምሉን ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ኣሜሪካ ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ከቢድ ፈተናት ያላ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ሰራዊታ ክትሰድድ እያ ከቢድ ኩናት ክትገብር እያ እቲ ምርጫታት ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ኢና ኢትስ ጀስት አንቢሊቨብል ኣሜሪካ ኣበይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ኣብዚ ካትሪ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝኾነ ትመራሒ ድማ ዝቕየር ነገር ወይ እውን ሓድሽ ፍሉይ ነገር ክህሉ ኢልካ እውን ኣይትፅበን ኢኻ እዚ ይመስል እቲ ኩነታት ኢራን መጠን ዝተፀመመቶ መጠኑ ዕድላት ናታ ኣብ ጣውላ ይኹን ኣብ ባይታ እናበለፀ ከም ዝኸይድን እናሓሸ ከም ዝኸይድን እቶም ንዓ ከጥፊ ኢሎም ዝኸዱ ድማ በጃናታ ኮይኖም እቲ ዕንወት ናባቶም እውን
ከም ዘይተረፈ ኢና ንርኢ ዘለና ሃሊሉ ዝመፀ ሓያል እናበለ ዝመፀ ከም ዝኸጋጥሞ ከሎ ድማ ብዙሕ ክድንግፀሉ ይትኽእል ኢኻ ብርግፅ መስኪን እቲ ሲቪል ህዝቢ ነዚ ኩናት ዘይደልዮ ዝነበረውን ገዛውቲ ፈሪሱ ክህሉ ኸውን እዩ ስቲል ድንጋፅ ኣለና ኣነ ሲቪል ህዝቢ ኣብ ዘይመረፁ ፖለቲከኛታት ፀጊቦም ዝገብርዎ ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ንናቶም ኣድቫንቴጅ ክብሉ ዝገብርዎ ሓደጋ ክወጥቆም ደስ ኣይብለንን እዩ ብርግፅ ግን እቲ ዕንወት ኣብ ኩሎም ከዓ ስለ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ሰላም ከመፅእ ኢና ንደሊ ኢራን ተዓዊታ እንተወፂኣ ድማ ኢራን ንህዝቢ ዓለም እያ ትቃለሰሉ ዘላ በዚ ድማ ኢና ንኢራን እውን ዓወት ክንምነየላ ምክንያቱ ኣብ መሬታ ስለትቃለስ ዘላ ናይ ሎም ሃርሳብ ዝክንውዲና ብደረጃ ዓለም ዘሎ ፅልዋ ናይቲ ኩናት ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ብዝኹዴ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ላይክ ኣይትረስዑ